kwihangana, kudacika intege ndetse kandi ukiragiza Imana. Ibyo ni bimwe mu biranga n'umusore wa Manchester United, Bryan Mbeumo. Uno munsi tukaba tugiye kugaruka ku mateka ye, bimwe mu byamuranze, urugendo rwe muri kariyeri y'umupira w'amaguru kugeza na n'ubu. Mugiye kubana n'Izayi, mbahaye ikaze. Komeza kandi kubutsa ko na subscribe, like, comment na share kugira ngo tubane ibiganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Bahaye ikaze. Amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Bryan Testadong Marcel Mbeumo, wamenyekanye nka Bryan Mbeumo. Akora umusore avutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani 1999 mu mujyi wa Havre mu gihugu cy'Ubufaransa. Akaba umusore uvuka ku babyeyi babiri, papa we akaba ari umunyakameroni naho mama we akaba ari umufaransakazi. Uno musore Bryan Mbeumo akaba asanzwe apima metero imwe na santimetero 71 z'uburebure. Ku ntango uno musore Bryan Mbeumo akaba yavukiye mu muryango w'abantu b'abashabitsi cyane. Uno musore Bryan Mbeumo akaba yavukiye mu muryango w'ababyeyi bakoraga ibintu bigiye bitandukanye, irimo ubucuruzi, birimo amashenete, inkweto zo kwambara ndetse n'ibindi. Ariko ibyo ntibyamubujije, dore ko akiri umwana mutoya yaje kugaragaza icyo ashoboye mu bandi bana, aho mu cyaro cya Havre mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yari kujya yigaragaza mu guconga ruhago mu bandi bana, dore ko yaratangazaga benshi bitewe n'uburyo yareshyaga, dore ko yari umwana wari mugufi cyane. Ariko ibyo ntabwo byaje kumuca intege. Iyo nkuru yaje kugera ku babyeyi be, maze nabo bemeza kumushyigikira binyuze muri papa w'umubyara, aho yaje kumujyana mu ikipe ya Academy yaho mu cyaro bari batuye ku myaka 7 yonyine. Maze n'umusore Bryan Mbeumo atangira guconga ruhago ku buryo budasanzwe, atangira gukundwa n'abakinnyi, abafana ndetse n'abatoza bamutozaga, dore ko babonaga ko ari umwana utangaje rwose bitewe n'ibintu yakoraga mu kibuga, yaba umuvuduko, amacenga agiye atandukanye. Ibyo bigatuma bakomeza kumugira icyizere ku buryo budasanzwe. Ibyo byarakomeje mu mwaka wa 2011 aho yaje kuva mu ikipe ya Havre yaho mu cyaro bari batuyemo, maze yerekeza mu ikipe ya Joria aho yari yisumbuyeho gatoya ikipe yo mu cyaro cy'iwabo yari avuyemo. Aho niho yaje kuva mu mwaka wa 2013 ikipe ya Troyes yaho mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba ari ikipe ikomeye cyane kandi izwi n'abantu benshi, aho yaje kumubenguka bitewe n'impano ndetse n'umusore yari yifitemo, maze aza kuyerekezamo n'ubundi mu ikipe y'abatoya, aho yakomeje kuzamura urwego ku buryo budasanzwe. Ibyo byatumye ikipe ya Troyes imuzamura mu ikipe y'abakuru mu mwaka wa 2016, aho yari kwigaragaza ku buryo budasanzwe, aho ino kipe yaje kuyikinira imikino 33 ayitsinda ibitego 14. Iyi ikaba yari sozo ya 2017-18, aho kandi yakomeje kwitwara neza muri sezo ya 2018-19, aho ino kipe ya Troyes yaje kuyikina imikino 41 ayitsinda ibitego 12, aho ni ikipe ya Brentford yo mu gihugu cy'Ubwongereza yakinaga icyiciro cya kabiri kizwi nka Championship yaje kumubengukira imugura amafaranga na miliyoni 5 z'amayero. Aho uno musore yaje akomeza kwitwara neza, yandika amateka ku buryo budasanzwe, aho by'umwihariko abafana ba Brentford batazibagiga umusore Bryan Mbeumo ibihe byiza bagiranye, aho itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu mu 2021 aho ikipe ya Brentford yari yahuye ku mukino wa nyuma ikipe ya Swansea City, by'umwihariko
ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021, aho ikipe ya Brentford yari yaho n'ikipe ya Swansea City, aho byasabaga ko ikipe yatsinda uwo mukino iri bwaze guhita izamuka mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza. Aho uwo mukino Bryan Mbeumo yaje kugaragaza itandukaniro mu bandi bakinnyi, aho yaje kwigaragaza ku buryo budasanzwe, dore ko yaje gutsindamo ibitego bigera kuri 2 byose ndetse anatanga na assist, bituma afasha ikipe ya Brentford kuzamuka mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza nyuma y'imyaka 71 yose yari imaze itazamuka. Uwo munsi wari umunsi udasanzwe abafana isi yose itazibagirwa, ndetse by'umwihariko abafana ba Brentford bazahora bazirikana uno musore mu mitima yabo. Ibyo kandi byatumye ikipe ya Manchester United ebenguka uno musore Bryan Mbeumo maze kumutangaho agaciro ka miliyoni 65 zose z'amapawundi kugira ngo aze kuyifasha mu gice cyayo cy'ubusatirizi. Akaba ari umusore ukomeje gufasha ikipe ya Manchester United, dore ko kuri ubu amaze kuyikina imikino igera kuri 16 akayitsinda ibitego bigera kuri 6. Akaba ari umusore ukomeje kwishimirwa n'abakunzi b'ikipe ya Manchester United, dore ko akomeje kubafasha ku buryo budasanzwe bitewe n'umuvuduko we, amacenga ndetse no gukinana na bagenzi be igihe aba ari mu kibuga. Bryan Mbeumo akaba afite ubwenegihugu bubiri, ubw'Ubufaransa ndetse n'ubwa Cameroon. Kuri ubu akaba akina ikipe y'igihugu ya Cameroon, akaba amaze kwikinira imikino igera kuri 30, ayitsinda ibitego 7. Kuri ubu akaba ari umukinnyi ngenderwaho haba mu gikombe cya Afurika, aho ari mu inkingi za mwamba ikipe y'igihugu ya Cameroon igenderaho muri iki gihe. Ngayo nguko, ndizera ko byinshi mutari muzi mwamaje kwisobanukirwa kuri uwo musore ukomeye cyane w'umunyakameroni Bryan Mbeumo, ukomeje kuvugisha abatari bakeya mu mpande zose z'isi, by'umwihariko abakunzi b'umupira w'amaguru nk'aba Manchester United bazwi nk'amashitani atukura. Ngayo nk'uko nkomeza kandi kwibutsa gukanda subscribe, like, comment na share kugira ngo tujye dukumya tubane mu biganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Iyi ni Next TV Rwanda, nibagizeho ikiganiro kandi kibateguriye ni Izayi. Nkomeza kandi kwifuriza kugira impagarike n'ubugingo naho ubutaha.